Hadirin bakali ora yang enam champion landi ke-6 ladu. Haga Subroto Cup Sub Junior kategori. Kaskul Nongjuri Presbyterian Secondary School landi ki players jong kani kaskul kilon poi shalaka jong kejela menta kasngi. Laban kedau hang ni bagani kaskul na po Nongjuri kali ora yang enam ladu aka Subroto Cup na kamta ki Sub Junior na ka pelim ya ka Major Dhyanchand's College na po Uttar Pradesh da Laiko Lanot haga jelek ke final. Habala po ihra ka jong gejala ki paiba kila priang soha ki seng bahalang ki nong mikmat paiba bat ki wide ki riu paiba kila priang soha ki ni ki players ki balong kita ki ruslo ne ki hero ki balong nam ya kari ba ka jaj ben riu lamba ka jong job ki jong ki ya ka tournament ka balong gejala ka jong ki school jong kari India ba kom juru ki school ne ki pat ki bari le ni ka international inter school tournament. Priang soha ya ki ya kelti ki sengkian ba ki surak adu bernihat ter haduk nong po bar kum juru ali on yaki syadu ka snong ani ka skul ke bagidon po Nongjuri Ribhoi district. Citizen of Meghalaya is having. It's an extremely proud movement, and especially as the Deputy Commissioner of this district, we all are very proud of these lads who have not only made Ribhoi but entire Meghalaya and in fact India proud by winning this under 15 Subroto International Cup. And I mean, amazing achievement. Nothing could have been better than that. Session part ngapan pau bijing songo yo blek but man ai ke buram ya kini ki players ki jong kum juru ki official ki jong in marketing trish dam ku jong ki pelong manon ra ya kanam ni ke buram ya ke jelah hi baru koi dia dang step mana ni aming balik shaw ki lang ki na airport ringkat by assistant director directorate of sports and youth affairs dan ADC nang kini Shillong ringkat district sports officer ringkat bat kat tu kan ni Shillong kini di belah Sindon lang dia ilali ben shaw ki airport but ilali ban ngalam ki teman ni dan hang ni ringkat deputy commissioner of district jong nakalian ke jong uru dan ki priang somaha ki ai somaha ini ben pau sisa jing so kemen hadu kata-kata ba ini ki kena ke jong ni dah kejeng itu sistem jelalak ban rai kuburam bat kaweru kwa ban ai kuburam I kong kunjai sislian I badon ya ka football academy ke jong I Nongjuri saya kini ketika tahu ba ka ba penong ya ke school ke jong I ka ba ila ban ra I kena ke champion jong ke state level ini kemat ke state level bat kunjuru ya ke national level kena ke senam ke umpan karena kalian ke jong nga ai ke jeng play ke Kerpang ya ke Directorate of Sports and Youth Affairs nga ai ke jeng play ke Kerpang ya Chief Minister jong ke jela ke jong I ubala pendiang na dong sedong ke bailek ke baywan ke jong ki mata ke Segiru ke jong bakli ke jong ya ke sports department ke pendiang jenon Kambaro mata ke Segiru bat mentanang ni sedang ke road show hamsni bat hadin ke road show hamsni pade ni sedang ke official program Snong Nongjuri kepala penyiar daka Directorate of Sports and Youth Affairs hakaba unsawan sports minister kongsan bat kan sedang ke program ke Kerpang yang burung ya kini dikenal.